Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UNI guys. Iki UNI arek mapak anak sekolah. Iki anak sekolah njaluk dipapak nggo mobil iki anak wedok. Kita mereview jalane menuju Parang guys. Oke. Boleh tontonan apa iki? Kediran apa bacindat gue. Naik penggalangan dana eneng dangdutan kae guys mbah. Penggalangan dana paling hari-hari ratane kilo guys itu review guys hari-hari aja bosen-bosen ya nonton UNI sing review saben dina ratan lambean Parang. Wah, sekilo rumah baru Amin ini jadi hasilkan dari payet. Amin yang kumpul kali sih gitu pakai media. Amin. An wedhus ta. Wedhus payet rek 3.000 itu 4.500. Dikawe ning karo lanangane kono kan regane 12 juta tapi wedhus itu. Oh, ame payet. Nah mucet payet dek kapan? Ini. Bengi metu wae. Ning warung lancar sore-sore iki. Sore. Payet ning warung ta. Ngalahne aku gak makan duluan. Saat ini malah bokah. Masalah. Di mikat dulu ya kamu. Oh, cuma vaksin. Anu SD vaksin lah. Kakak berani ora? Vaksin? Pas ngemputi wae ta? Gak apa-apa vaksin Kak. Dan sehat. Ya nek pas awake ora panas, ora watuk, ora pilek vaksin. Nek pas sakit ya ora oleh. Wah, mantar sekupi anyar, guys. Larangnya buah rupiah. Mantar vario loh, saiki 22 juta. Kamu ramen? Murah piye to larang ta Bang, awake dhewe tuku 18 sae. Ya ngomongnya murah. Oh, murah wong Pakai skupir kan ya? njaluk sekupi ra ditekokne ngono ya, Kak. Mulai Mbak ini bakal pacar mobil loh Kak. Ya. Kak, nah wis gitu kan batal lah pacarin mobil Kak. Kelas 6 lah. Loh ya. Kakak mesti iso Kak. Satu. Lo. Jadi ayah pengen orang mondok nih Kak, anak ayah raya belajar di bawah. Abis to Yim. Ben mondok Yim. Kelas 2 lah. Kelas 2 ki ra nang kelas 1 nange. Kamu aku winter pengen nih mondok Kak, winter yang menipol Kak anak mondok. Ini enggak upi Cerdas simpel dong. Apa gitu? Hah? Kira kayak Kiki jeneng kandang ya. Awalnya Kiki soalnya ra ditutup. Jadi kayak ngapet mlebu. Terus kayak aku ndelok Amina kan Mbak Upi Ketok-ketok. Ngeter apa? Gatel-gatel karo dangdut. Lah emang apa kalau kado-kado? Arisan sopir-sopir. Ya apa aku ora tau. Bengi ya Wow, iki Kak. aku wis turu ning kursi ya. Kamarane aku tak pangan. Kakak mau Kak? Iya pagi. Lu masjidnya apik guys, Masjid SMP 1 Parang. Kelas. Iya siput belecet. Hah? Mending aku maksudnya. Di lampu merah Parang, kita cus ke sekolah. Si bocil sekolah guys. Apa cuma mobil penting ini kita loh Kak, ngerti ngarep loh. Nah, arah kita kasih ini. Kayak anik sekali memang nek belajar ngono. Ya, maksudnya lemean bantal pokoknya meninggal gitu.
Mie ayam Mbak Bedek buka pora. Buka. Buka ya. Buka lah. Mie ayamnya buka gitu mie ayamnya. Sudah hampir sampai sekolahan guys. Terus meh teko sekolahan di Taman Garuda kae ngarep ae. Taman Garuda, Taman Garuda. Beli mie ayam neng pasar Parang guys. Kayak iki bakule nyetel musik lo guys. Nyetel musik iki. Dilepas. Padahal kami dilepas. Ayah meh pada bakul mie ya. Ya kak, muka ya. Meh pada ayah. Kak, foto misalkan coba kak. Ah, ini lo gas. Ya. Ayo, ayo, ayo. Adik, nah lagi. Adik, nah lagi. Sampai ya. Iki terus berapa kilo mie ayam? Porsi ini jumbo. Hah? Ya. Adik, nah lagi. Sampai ya. Ayam? Mau? Iya, tak. Doer guys, mie doer gitu. Pakai sambal toh. Ayo dek, timam dek. Ya anak wedok nah ayo. Ini Air putih apa ya? Itu yang bawah. Mana mobilnya? Hah? Mana mobilnya? Udah buka. Iya. Ya, ya. Nah, membangun mulutnya yang ambil agak berat jalan. Kan yang mobilnya nek udah buka, makanya aku minum. Kalau buka. Karena yang main makan mie ayam guys, makan mie ayam. Aroma apa? Aroma tuku mie ayam. Suwira tuku mie ayam nih guys. Oh, regane dhuwur ta iki? Nala dek. Ya enggak nek dangdut loh, Dek. Enggak kah? Iwaknya nggak mau.
Yang kayak apa? Anu sampo terus sini minyak sini apa kalau Oh, sing kae. Wes. Adik rotine ora? Ku Arden. Ki. 6.000. Sing pas. Sing pas. Di pas deh. Ribu. Aduh. Di pas kok. Ini apa iki? Nih. Apa ya? Satu ya. Yes. 2.000. Sing bener to nang nyoto. Satu dus berapa, Mas? Minyaknya aku enak member lho. NS putih. Satu. Duh. Kepiar Mbak ning kepiar iki. Lah ya. Ya, Dek, cekelan, Dek. Nah. Wis ngene guys, nah aku nge-review mapak anak sekolah karo ngemi karo blonjo guys, blonjo harian ora blonjo bulanan, blonjo harian guys. Yo sabun, yo minyak ngono kuwi lho. Sudah dapat berapa kantong tadi belanjaannya, makanan ringan sama mie persabunan 2 kresek sama minyaknya 1 kilo guys. Minyaknya ngisor guys. Matur suwun sing wis nyaskrep UNI, sing wis ngomen karo di-share, di-like ngono ya. Matur suwun. Matur suwun sing nopel abang-abange kae loncenge UNI ditutul saakeh-akehe karo di-share sing wakeh guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNI wis teko ngomah guys. Assalamualaikum. Nah aku blonjo iki lho guys wis teko omah. Sakmene kok muni ya guys. Guys. Sing larang sing mehong minyake guys, minyake mehong.